Nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta khalela album ya Ben Mayengani The President ya 2022. So Ben Mayengani The President yi fike yi endla live of course loko yi vuya ka Facebook. Ka live liya yi fike yi kombisa timhaka to yi ta yi kha yi humesa album ya yona leyi nga ta va yi ri titled Jeso, of course ka lembe ra 2022, leyi nga ta huma hi August. Reason yo va ya humesa hi August is because ku ta kha ku na fill up of course leyi nga ta va yi kha yi landzela hi September. So swi make sense ku the best decision ku album leyi va yi already va yi humeni ku at least yi kota ku create a hype for fill up leswi yi nga ta endlisa xiswona. So as I've said, title ta ku ri Jeso. So reason yo ndla update now ku so ka siku ra 19 April fika hi vona Hlawu the Good of course fika tsala ku un'wana u ndzi byela ku a ni hluphekisi swona leswi a swi lavisa swona. Jeso album ku ta fiya of course a swi tiva ku ta kha ku chaya yena, and then mara leswi a ni tela ngopfu swona hi leswi hi fika hi vona Hlawu the Good fika tsala ku a ni teka murhi le ka mapayitele, murhi wa tindleve. So swi tikomba na ku this time around Hlawu the Good ku ta ku ri na vanhu lava nga ta va kha n'wi pfuna such as mapayitele. Yini hi nga vula ku mhaka kahle ngopfu, mhaka kahle ngopfu a kota ku improve the sound ku hi swin'wana swilo leswi vanhu va nga complain ngopfu hi swona. So mi nga vula ku mhaka kahle. Ni ri ku ringeta vo mambawulelo swi nga tlhela swi va kahle, a fika na tingwenya kwale, a fika na vo Dr. Joshua a nga tirha kahle swinene. Mara of course mbilu swin'wana mhanzi na mhaka na swona mbilu lexi ni nga swi langutela i beef. A swi voni leswi mbilu lexi ni nga langutela swona ku hayi beef ya kona ya famba njhani ku a ni Ben Mayengani The President yi te ya ku jumeni kunene. Yi te yi la ku juma kunene Ben Mayengani The President beef. So hi ta vona swona ku beef yi ta va yi ri kona or yi nge vi kona. So hi sweswo so far mi to subscribe because I still have a lot of things to update about this. Like na tinghoma a va za va hi humesela va hi komba ku ti ta tshamiseke yini, so na to update sweswo loko nkarhi wu kha wu famba. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.